Simao Mato Loto, Amaleta Suatiai, Nalie, Hallelujah, Father. Apioma Yahweh, Batuma Simao Mato Loto, Simao Mato Loto, Simao Mato Loto, Hallelujah. Hallelujah, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tapena lo loto fa fetai le atua. O te manao ina ia beilo loto le loto ta vita. Na ia fa fetai ai le atua. I mea umalava. Hallelujah. 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 As you sing this song, tato usu mai nei pese. O lau lava le fa fetai le atua. He
has made. O le aso le nei na whaia le atua. Tātou te oli, ma fia ai. Ana lese anoa le atua. Tātou te le iai le nei a fiafi. Amen. Amen. Oh, come on, children of God, shout amen. Amen. You know, o te manao e beilo loto, le loto tā vita. Siva tā vita o tā vita o le tupu. Ia tangata ia tātou. O tā vita le manatu son tūlanga o le tupu. And siva tā vita I luma le atua. Amen. It's written in the Bible, whamaie whaafitu on a worship tā vita. Ile atua ile aso etasi. Imagine you and I. Ale kasi ale kaimi ke worship ai. One day, I mean, you know, we worship God. And imagine King David, he worshiped God 7 times a day. 7 times. Now you and I, we will do the best. O le tatou taulanga siva, e whawhiawhia le atua, te le whawhiawhia lo uso. E te whawhiawhia le atua. Come on, band. Hallelujah. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Hey. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Hallelujah. This is the day. Pele o fia le atua. O le atua le tatou te praise the eye. Hallelujah. Give it your best shot this evening. This is the day that the Lord has made, the Lord has made. We will rejoice and be glad in, and be glad in. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made.
siwa mai, siwa mai, siwa mai, siwa mai. Lue o mai, lulu o. I want you to dance like David. Yes, Siva e fa via via la tua. Sa tope pe se ma fafeta. Siva mai e la via. E a tata mai mai, siwa siwa mai, siwa mai, siwa mai. Lue o mai, lulu o. Siwa mai, siwa mai. Igi aleli, sa tope pe se ma fafeta. Ata, 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 ata mai. Ata, ata mai. Ata, ata mai. Ata, ata mai. Igi aleli, sa tope pe se ma fafeta. Ata, ata mai. Ata, ata mai, mai. Siwa mai, siwa mai, siwa mai. Lue o mai, lulu lo. Siwa mai, siwa mai. Igi aleli, sa tope pe se ma fafeta. Pena lo loto e te ulu fale le mamalu le atua le nei afiafi. Aua nei e tu ua le me nei. A e te le yo le mamalu le atua. King of kings, you alone are worthy. All the earth and heaven sing, praise
tonu bea ya te oe. A wa o oe o lea tua soifua. O
Oe o le atua e mai le vavau e o atu le whaavavau. Oe o le atua malosi. Hallelujah, 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 hallelujah. Yehova sapa o taue. Yehova sapa na paenea. Oe o le atua o mea lilo. Hokoro ya mama siko no ya mama. Tania mai le vi inga lau whanau. O mātou alalanga i le nei a fiafi. O mātou whane nei ai oelo mātou tupu sirisiri ese. O mātou whao popo atu. I le vi inga toi ina e lua se whumalifa. O mea ola e whao lo alalanga mai foifo ia te oe. I le ao ma le po. Lafo latou pale. Ma whaapea atu ia te oe. Ia vi ia. Ia vi ia. Ia vi ia oe. Lepa ia oe o Israelu. Hallelujah. You are way maker. You are promise keeper. You are the light in the darkness. Oh, you parted the sea, Lord. Na eva e na le sami e sava vali na ufana. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah.
never stop. You never stop. Never stop. Even when I don't see it so working, even when I don't feel it you working, you never stop. You never stop. You never stop. You never stop. Even when I don't see it so working, even when I don't feel it you working, you never stop. You never stop working. You never stop. You never stop. Even when I don't see it so working, even when I don't feel it so working, you never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Sayala, Paimamena, Sasipea Ngaina, Suluile Pomisa Yehova, Oela Manena. Sayala, Paimamena, Sasipea Ngaina, Suluile Pomisa Yehova, Oela Manena. Ave sa patia mi ai le tua le ia via. Patele sa patia te ia. Patia tu lo tua lo oli. Ora vinga fa manu ora fa ne tanga. Ya te ia la bole tua mamalu le tua sisiliense. Ole na te faia me o malama mo itacho. Hallelujah. Ena manu no koko sete. Hallelujah. Oe te alwese le mamalu lo tua le ne ia fiafi. Tala no atu oe nganga le langi. Fisota ia tu oe. Ilona nganga o fiafi o ayo ia ile mene. Hallelujah. Mato koko sete le mano no koko sete le mano. Hallelujah. 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 Mena koko sia le mano. Anna mano no koko sete le mano. Hallelujah. Ena na mano koko sete le mano. Hallelujah. Ena mano no koko sanda. Ena na mano koko sia le mano. Ete que sia le mano koko sanda le mano. Hallelujah. Ah. Ene que sia. Malo le tua lo fatantalina le tato e calesia. E fai lo le ya te tato na fatu tua. Le fa penana fa ia va vengo le tua ne to fa lo le ina ni nganga se tele tono Samoa. So se atunu o le langi ma le la lo langi foi. Fa penana tato iai na ia fa lo ina nganga. To e fa lo ina ni sio nganga fa penana le no loa. Le to e fa penana iai to tono le fa lo tanga ala ia Isu Keriso. Talo lava o ilonga ngana le ne ia fiafi fa Samoa pe fa palani ngana ese. Tuina tuai le ngalu le nganga pa ia ine ia fa penana fa iloa ia te tatu weo fa tutua ia Keriso Yesu. Ine fa o tapena pena ai le tatu e kalesia. Tapena pena ai te tolua ma fa nau mo la tu ainga. Ina ia fa penana avena el sitiana. Fa penana o mai fole vala au ta pena ina tou na ia mataala. Mataala fa le nganga, mea fa le nganga ina fa penana la toiloa. Fa penana ta toiloa le te meo mai vala au ta tu sauni avena e ta tou. Hallelujah. Hallelujah. Te talo atu oe le nganga langi. Tala atu oe le nganga e te iloa e. Te viso tai atu ai le nganga o le atu le ia fiafi. Ana manu no
tato tui na atu le apostolo e mese fale tua ia palolo. Ina iwa penana ia ele mamalu o le tua i te miuma lava. Fola fola aina na fionga, te mi e whaunga aina ila ua. Te mi fo i e wha penana, whai i whai uma i tutono le tato e ka le sia. Ao ao ia ele, poto le atamai le whalingo le iloa le mawhai. O le malosi fo i mai le atua i o la ua tino, mai o la ulaulu se o lava i o la lo whiwai, la na wha marolong mamana e lunga ia te ila ua. Ana mano no koko se te le masi. Whai i fo i whai uma i tono masao. Ala le nganga o le atua, i whilwhilinga whai. Hallelujah. Tato matua wha le nganga i leo, ulangulang sua na luenga ia lulia mesi whatwatua ia eloi. Hallelujah. Ia te la ua fo i whalinga o le poto le tamai, le iloa le mawhai. Ina ia whapenana teite ia i fo le ngaluenga, soani ai. Hallelujah. Whaunga mana le atua lunga ia te la ua. Mese la na wha malo longa mana ia te la ua. Ana mano no koko se tere le mano. O le komiti whafoe. I le whailautusi malona sui, o le teutupe malona sui. A mese fo inisio i tono o komiti. O lato whale tua. Ia i lava le mamalu leo le atua. Te la tori poto le whalinga o le iloa le mawhai. Hallelujah. Hallelujah. Lima te te inga ngaluenga ia le whai uma whai. Hallelujah. Tato tatalo mo le Samo Worship Center worldwide ia ni mamalu le e kalesia te tasi. Whai whiau foi mo latu whale tua. Ina e whapenana ia ni mamalu le tua te me whatino ina e latu Sauniga. Hallelujah. E foli whamalo long mamana le tua lunga ia te nato. Hallelujah. Hallelujah. Mese foi ia. Tangata lotu uma. Lo whapena i tonu i Samoa so se kalesia. Le o lato loa na fulitua atu i le leanga i o lato loa le tua. Le tua whai wawenga lea o lo tato li Yesu Keriso i le whaolaina i lato. Ia i le nganga leo le tua i lunga ia te i lato i le whaolaina i lato. Hallelujah. Hallelujah. Tono tato maluenga nei mangele o tato waia pere mamalu le sisileso le tua. Tupu ai wawenga matapena ina i tato. Ia te tatou foi le whalonga le poto le tamai mai le ngako le tua. I o tatou loa ai no mawai vai mea whaletino ma mea whale nganga. Ina i mātutua tatou matala i tatou. So se teima i tapeneina o tatou ainga ma tatou whanau. I le wala au lea le tua i o tatou. Ola e mese wholo tau soifua. Hallelujah. Ina i tapenepena i tatou. Hallelujah. Ena mano loko ko se tere le mana na mako ko se tere le mana. Hallelujah. Hallelujah. Te tua whai wawenga leo ina te whaia mesisi. Hallelujah. Even when I don't feel that you're working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see that you're working. Even when I don't feel that you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see that you're working. Even when I don't feel that you're working. You never stop
tasi vaenga o le tātou kalesia. Amene. Ia tasi nei o vaenga tāua o le sfuai ia malau taulanga e te whai taulanga I lo tua. Amene. Amene. So, pe o lo taulanga e le fia amene sole. Amene. Amen. Ia vi ia le tua. O le upo ai le fiong pa ia le tua I le Filipi le olon tau pe fa ma na ia fa fu le fa mai. Fa mai ia o to oli. Amene. Mai o te toi fa ia tu foi ia o to oli. Amene. Lo so se mea la e te fa ia ma o fa ia. E ta tau ona e oli le tua. Amene. Amen. Wai la ia ma se winga o mea tātou te whaia pēa le ise whiwhia lo loto. Amene. Mea lea leina, so se mea tātou te whaia ia, e so e sue ale tua i o tau whi ngalo ia mo lo loto. Po a mea tātou te whaia I lea tua. Amene. Mele whai mele, le whiongo pa ia le tua Filipi le lona tau pe whaar, whai upuna e whawhai mai. Ia e oli ma oli le li. Amene. Me whai lale, o lau sfurua I malau taulanga. Se tā pena e te oli e te whaia I lea tua. Amene. Amen. So se mea te whaia whamai, o mea umai so suele tua ia te oi mau mea tātou te whaia. Amene. Ai fui oi au. O toi mawhau whaua le taulanga fui lea, le auso fui lea. Le urua I taulanga le whiongpa ia le tua a pelu makainu. Whamai, o le taulanga a pelu whamai na. O sila le tua ia a pelu toi a toa manana taulanga. Amene. Ai whamai, au lona uso. O mei wa le sila ia I le tua. O le mea maa lia la inga. Se o ata e whai mai o tana tutupai, whai mai ua wha ai lo leo mata o tama leo kainu. Amen. Amen Vava aila, mea tonua na lau te whētua. Ia e oli te whai taulanga. Aisea, langa anga whai e kaino le taulanga ia, le taulanga I le tua ma le oli ma le atoto. Le an mea le a wha ua I ona onga mata. Se tulo. Mela lea. Oli te foa I le tua le nefiafi. Amene. Sauni atu lau whenga luenga le tua mo leo inga o le tātou taulanga. God is good. God is good. God is good to me. How can I let him down? How can I let him down? How can I let him down? He's so good to me. God is good. God is good. How can I let him down? How can I let him down? He's so good to me.
tua alofa le tua ngalei le tua fa maoni ya te o e ma le wata tu o mai i le fa mana tuina o le alofa o le tua fa mana tuina o le maliu o le alo pele o le tua o Yesu Keriso ina ia mangalo o le mangalo ina ia ola oe ola ina ia saoloto oe saoloto te talo e siri ese lawa oe le tua le tama oe o le tua le ola oe le tama o le fira e mu e oli maala langa ia i lau whana mau mātou whawhitai a lau a whio o no roa lofa e le mawaele. Leo wa mātou taunu mai i le taimi e mātou te whamanatu ai. Roa lofa lea e ala i le maniu o roa lupeno Yesu Keriso. E runga le sātau. A wā o Yesu Keriso o le papa lea o le whaoratanga. O le maa o le maola. E o mawhai ai o na potopoto rau e kāresia le nei a fiafi. O no roa lofa lea ma lo wanga le. Mafuta mai a oe tamale nei a fiafi. Wamaria mai o tamale o Yesu. Amene, amene. Mai o Yesu o le papa o le ora tama. O Yesu o le maaola. Le maalea fai mai na tu, na la fo ina tu funga fai fale. Na langa ai ta vita di salamo. Fai mai o le maa, na la fo ina tu funga fai fale. A au lea wa vea mamaa, tuni manu au picho lunga. Ana toi alanga i fo i le tusia ngā luenga. Whapea. O le maa le nei, na whaalea ngā ina, e o tau tu funga fai fale, e o tau. E o tau tu funga fai fale. A lea wa lea, maturi manu au picho lunga. Amene. Le salamo ta vita wa pe mai wa lea mama turi manu au picho lunga. Ale tu sia nga luenga wa lea maturi manu au picho lunga. So se fale ai fai. Se va le salamo ai fai. E mua fai da turi manu. Aisea, langa o ina e whaasao mai ai le whale, o ina e malosi ai le tua le whale. Aia, ai ale maalea. Ai ale maalea ta tau te iloa mai le tusi pa ia. O le ale maalea ta lano ai le tua. Le maale ola. Alleluia. Ale a fai le whale le ta lano ai le tua. O oe ma. O oe ma. Le maa turi manu lea, le maa lea na te whaasao sa o le whale. Ale ai le maa lea, e sao mai le sipito, sao le, ale ai le maa lea, e le sao le tua le whale. Ai a oe ma. Se le maa lea te te inai lo soi fua ma lo wola, le maa lea te te inai oe, e le ataimi ma le taimi, e whaasao sao ai o wala mo wala. Halleluja, halleluja. Le maa lea ma losi ai le whale.
fale. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Ngawe au le mai. Au le ya ku fai te au ia. O ia ina. O ngolea. O ngole maale. O le ma. E ke fia maka I se fale tu mai ai matanga. Hallelujah. Hallelujah. Ma se se fia maka I se fale matanga. Ale fale la e tala no ai le tua na tuspaia. O e ma. Hallelujah. Le fale. Ala wa e au le leima. Ala wa au le yatu. La lumane ono ya. Ono le maale. Ono le maale. Ono le maale ola. Ole maale fama mai na ai le tangata. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Le tioa fai mai le. Fai mai le tusi wa ia. Tusi ngal wenga. Mai. Ele ai lava se tasio iai le ola. Ele ai fai se isi ngā o lalo le langi. Na te mawhaia no fai na mai. Ina ia whaola ina i oe, whaola ina ia. Nā lea, nā o le maa lea. O ai, o Jesu Keriso. O Jesu Keriso. Le maa lea. Na sabari runga le maunga. Le maa lea na maa na amor sa taulo. Ina ia ola oe ola. E te inoa oe au tau Jesu I runga sa taulo. Se ke whai atu ia te o e mana tua e Jesu oe. E sila fia Jesu oe. Amai sala mo ta vita, langa ta vita. Se a ea le tangata e te mana tua mai aia. Ka ere tangata e te sina fia ai. Oi. Hallelujah. E mana tua o e Keriso I lunga le sa taulo. Au tau Jesu Keriso I lunga le sa taulo. E re ngalo oe. E re ngalo au. E mana tua oe. Mana tua au. Hallelujah. Ame te iroa. Ale walanga Jesu. Ua taunu. Ua whaire nei mo oe. Hallelujah. Lauta mahai. Ye whamanga latu ya te ratou. A wawa ratou le iloa le mea wa ratou whaia. Hallelujah. E mana tua oe Jesu. Pore alu se se, pore alu le anga alea. Alu Jesu. Mana tua oe. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Le ai se mea. Le whale tonu. Le whaia Jesu Keriso. Tau le anga aina le whanau. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Wha mai le alu lunga le santau. Tawhi mai le vai. Le vai e whamai le tangata. O le vai e mai se e ta ele ai o ta ele ai. O le vai na mai se e furu ai o parapala, se furu ai o parapala. Langa le manao ta le tua watu se tangata ya te ia parapala. Uma tawhi mai le toto le whamangalo. Le tawhi mai le vai e te ta ele ai o ta ele ai. O le vai e te whamamai o whamamai. Ale whai mai e tawhi e te tonu o oi ma. O le vai e tawhi e te tonu ma. Kere ki opa pese le karesia o mai ele nei vai puna. E o nofo sala nei. O le puna o le ola. Na sue ina Jesu. Amen nei. Hallelujah. Na alu Jesu e sue. Le vai o le ola. Awa o e ma. Hallelujah. Karesia e le tua le nei e pia. E tatu la mona ina le lofo le tua. Tatu la mona ina le lofo Jesu Keriso. Ya te oe ma. Wa o ia. O le maa. Na tula fo ina. La su la mona ia. La su la mona iai. Ya na le ai le maa le. Le maa o le ola. Le maa o le saulotonga. Le maa o manuia. Le maa o le lainga. Le maa o le whaamanga. Karesia e tu.
Rea so la mona i le maa e le i whaongai. Ake i mai tātou re nei mai tau pe ana le ai le maa. Le maa lea o Yesu Keriso. Le maa lea o mama ngaloai o e maa o luma o le tua. Le maa lea o e sauroto ai o sauroto ai. Le maa lea o e tamaa ai ngai o tamaa ai ngai. Le maa lea o whapaina ai o e whapaina ia. O taua mea tonu nai o e taua mea tonu nai. Lea so la mona pe a whai nei le maa lea. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. E moni lava e le tūla fo ina e le tua o e ma. Talo whae ia Yesu Keriso. Talo whae le whanaua le tua pe ana le ai le maa lea. Talo whae. Le maa e whainata. Whainata na sa ili. Nua tanga a le whanaua le tua. Hallelujah, Lord. Nire ma whawhau I wholaba oe I lo tātou o ni o Yesu Keriso. Ma whawhau ifo, ma whai lau tala, o I ta whewhe pe ana whampea e le aire nei ma. A le whai mai o le maa, na lafo ina, o le maa e le mana na o le au whai whale e whaonga. A le wa avea ma maa e o lai o e o lai ya. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Mai mai o le lava o le whala kei nai le ni o Yesu Keriso. Ia tangai le a reto wa tofi tofi whai atu. Nā tango ia I nā ai. A wāro tino le nei wa tofi tofi masui o tō. Ia o tō whaia nei nei mea ma whamana tūma I atia. Whamea fwoi le wā nā ai. Tanga fwoi Yesu nei. Whamea atu. O le ipu nei nei o le whenga fau nei lo toto. Le whai nei nei mea ma whamana tūma I atia. So uma tau te whainu ai. Wow, so uma tau te ai ai nei a reto ma whainu nei. Tau te whainu atu ai le maniwa le ni. Se ia whio mai o ia. Se ia tātu te tā. Whawhetai tēne lava lo mātou te māu. Whawhetai roa lofa ma lo wanga le lei. Whawhetai ki lava na le mana nao, na mana nao. Whau whale te mā, ai
Mati mato te whawhitai ate oi. Mato whapeate si tielo swafa. E whawavau, e whawavau, e whawavau lava. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We thank you, Father, for what you have done. And even Jesus Christ on our behalf. He died in our place. His name shall be exalted and bringing from generation to generation. It's the name above all names. And we
us to say thank you for coming tonight. Thank you, Father. Hallelujah. Yeah. Ne fia fia lo fa piona ye ini se fo fuanga. Ono lo ini se el tato ngaluenga nei. Pole kale sia la fa piona tu wa tato. Ya mele ala ina. Pe wa ye fo ilangona ne fia fo ilangona ya. Wa tato tau mava ya na ilangona lo fo ilele pe o motu sia el mafta pe tayane. O le atua ye fa maoni le atua. Ari otula I le tulanga le momona fafta ya tu tato ngaluenga. I le tato una ngalo fa ya nei vanga taitasi fafta ya tu tato ainga taitai. Mala utatalo le ngate leo ministry taitasi. Ya awale fatape nei no tato le ngate leo le team. I le latu ngaluenga fa so ya le ngate le. Ya lo tulanga lango tato ngaluenga. Awa ale lo tawau. Ele mfeon tato tu fatasi wa ngaluenga le tua. We would like just to say thank you for coming tonight. It's a privilege and honor as we come together just to say farewell to one of the families. We really appreciate your being here tonight, and we thank God for you. We really thank God for the leadership that we have working together with us. Not only that, we have the prayer groups, the morning prayers, and also the boys intercessors. I really want to thank you for your prayers, your support in prayers. Will really uphold us in the ministry as well. And we thank you for that. We thank you for all the ministry that you see tonight, the decorations that you have done. This is a labor of love. You've done this for the name of the Lord. And we really thank you and really appreciate you for what you have done in His name. We also want to thank the worship team, the media, the power team, and also with the singers and the instrumentalists. Really thank you for what you have done to the church and also for God's kingdom. So we thank you for all that. Your support as well, the talents, the giving that you have done, and also your time and effort as well. So we really appreciate your time within our ministry. So may God bless you. Most of all, your life that has been given to the Lord for His name and His name alone. Malanganga fafta ya te oto umalawa ona la auto unanga lo faya nei le faya mo tangata alo faya mo le to all you have done, not doing it for somebody or the church or the name of a leader. You've done it for the name of the Lord, so praise His name forevermore. And also we got some announcements. We got some announcements as well. Ole asale la saune ole faya la sautina. Vava ya tu la ulele me utina le le fiafi vi ia le atua ya te
interpreter, Pastor Benny, is going to interpret for us. So, as the team sings again, before you sit down, I like that song. Lead me, Lord, I will follow. Whatever God's plan for you, remember it's God's plan. When it's God's plan, He will lead you. I will follow. I will plan from God. Lead me, Lord. I will go. This is the way we follow His plans. It's through His word. You have called Each and every me. one of us are called by the plan. I will answer. So that we can lead Lead me, Lord. the plan and the purpose. Lead me, Lord. Lead me, Lord. I will follow. Lead me, Lord. Lead me, Lord. I will go. You have called me. You have called me. I will answer. Lead me, Lord. I will go. You have called me. You have called me. I will answer. Lead me, Lord. I will Taima I mātou lele I whia whilo mātou. Whia lava mātou te o iai, le mawhai una o esi mātou plau whia. Mātou te wha moe ia te oe. Mātou te wha lango ia te oe. Mātou te wha longo fo i le meo e whitalai mea. Talo lene e whia whilo mātou utua. Whaau ule tangata lea lo mātou utua. Ole ala vai lo finalo le ne fia fia. Fa ule mutu le alo mato o tua. E ia mana le fia au e pe ona e o. A wala e kale sia le alo mato o tua. E lo mato o tua. Fa au le malu e lo mango pa ia. E matanga se ia o ina fai. Ia e fo pe ale vi inga ia te oi. Ono o Yesu. Ala langal fa na ule tu. Ei o faftai ai tatou tele I o le upo le tu le ne fiafi. Before we come to the Word of God tonight, E tolu lava ni nei upu. I would like to share with you three things. Me ta ua se tolu na fai mai. Le tasio o fai a onga. The three main things that I heard from one of the preacher. So se taimi e te tu ai luma o tangata. Anytime that you stand before people, Me mua mua ia e manatua. the first thing you need to remember, E te tau ona e tu sao. you must pray. Lona lua. The second thing, E te tau ona e va ai sao I luma. you must look straight to people. Malona tolu. And the third, E le te tau ona o mi. not to belong. Aftai. Mea e tolu te iloa e. E whamanato mai pēr I ante au so se taimi. These three things remind me every time O te tū lai ei. when I stood I taimi wha pēnei. to preach the word of God. Mea la leo la tātou wo le upo le atua. E umalo le upo le atua. Mea nau mai. Umalo. Let's go to the word of God. When things God brings to me finish, we finish. Pai o I ante o lau tu spa I le nea fiafi. If you have your Bible with you tonight, Ma nei ala pe tātou su e whatasi le. Tusi o whata oto. go to the book of Proverbs. Whata oto o lona mta upu mua mua. Proverbs chapter 1, A mata mai lau foi tau le foi upu mua mua. Se I Read. ho o I le lima. from verse 1 to verse 5. A umala le na. Ono to e sifi le o lau foi tau le foi upu muli muli a. Po le foi upu e tolu sifulu ma le tolu. After that, and you go to the last verse, verse 33. Ia whai laua e maua ia. Whai mai le amene. If you have your Bible with that
Pook, say amen. Whawhitai. Ia mana ia pean tātou whaitau whaatasi o hai le te lēni whai upole. O chapter lea. Ia, tātou whaitau amata mo le whai upu mua. Ia, se ia whaangata mo le whai upu lima. Tātou whaitau. Ia. The Proverbs of Solomon, the son of David, king of Ia Israel. loa ai le poto. Ma'awina ia langona ai upu. E ata mai ai. Ia mau ai le aoina i le poto. Ma le a miotonu. Ma le whasan sinonga. Ma le aoina. Ia vatu. O le poto ma le mawhau tau le lea. E whaalongo mai le tangata poto. E tupu e pēa lo na poto. O le ua mawhau foi. E maua e ia le poto. E pule ai. O na wha si ile o lau whai tau le whai upu muli le po le whai upu tolu i a. But whoever listens to me will dwell safely and will be secure without fear of evil. A o le whaalongo mai i a te au. But he who listens to me, E nofo o ia. he will dwell, Ma le fifi le mu. he will live in peace, E fi le mu o ia. and he will have peace, E le fefe i se mea leanga. and he will fear no evil. Whai upu leo le a vea ma au tū. This is the main theme of our message tonight. Manatu e wha au tū e se manatu i le nea fiafi. That will be the theme of our word for tonight. A o le whaalongo mai i a te au. But he who listens to me, E nofo o ia ma le fifi le mu. he will live in peace, E fi le mu o ia. E le fefe i se mea leanga. he live in peace, and he will fear no evil. O manatu e wha au tū se langona i le nea fiafi. Ala le whiau o pe ona au mai. Ia le lei lau whaalongo. You need to have a good listening. Ai sea, leanga whai mai o le whaalongo i a te au. E nofo o ia malififi le mu. Why? Because he who listens to me, he will live in peace. E whaaluanga ka au le fifi le mu. Rono winga mi kua ka au o lava. When you hear people talking about peace, it's very important. I le tusitala, le mea o le poto. Ai maise. Ai, ngā tātou tala noa loa i le poto. Rono winga, e ngā lulue whatasi le poto, ma lau whaalongo. When we talk about wisdom, it works together with your listening. A wawhai mai, a le lei lau whaalongo, le lei fo i au mea e whai. If you have good listen, you can do things well. A e poto mai ata mai, e file mu, e le ngata e te file mu. A e te le fefe fo i se mea leanga. If you have the understanding and wisdom, you fear no evil, and you can do things well. Whawhong fo i le tusia, whamatalanga le tamaloa o. Le perfecta Hosea. According to the book of Hosea, Whai mai ua whaamotia lo nuu ina ua lea i se poto. O oe fo i nā i te atu i le poto. O le mea lea o te atu ai a te oe. E le whai oe ma o si tau langa i a te au. Ua e whaangalo ngalo i le tūlafono o lo o tua. O au fo i lea. O te whaangalo ngalo fo i lau whanau. I forget about you when you forget about my law. When people got no knowledge, people are perished. Ka le sia le tāua le nā. O le mataupu lea e winga i le poto. That is why it's very important, the word wisdom. Ai sea, leanga so se tangata e poto, e le leia na whai unga. Because every people that have wise decision are the man that is called wisdom. So se tangata e le leila na whalongo, e le leia na mea whai.
Every man or every people that have good listening, they could do things well. Tele mano no ai au na le tua. Tele mano no ai tangata. Matau tio le fionga le tua. So many people of God, and so there are so many servants of God. Ua whaale tonu. Ua wheel ai sea. Le ai sea tamai. Le ai se poto. Le anga le whaalongo. They fail because they have bad listening and they have no wisdom, no knowledge. Tātou mo mua ta maloa in mileka. Whai mai no o tupu le onge le nu o saita. Na manatu o le ta maloa lea. E olo na ainga. Mo api. Ai ia manatu o le lei. O mo api. O se nu ufa pau pau. Remember the man Abimelech, when there was no food in their village, in their land. They're looking for food from the other village. Na ia whaia le whai unga. E oi. E mo api ai sea. Na whai mai lai mau i ngā. Kele manguia i ngā. Alal men tupu. Tātou malama i le tala. Na o atu. O atu atoa le ainga. Ai toi fwoi mai. O toi fwoi mai na o le tina. Amene. That man made a decision to leave there where they stay, but to go to more parts. You know what was story? They went there with the whole family. When they came back, it was all separated. Le mea foi lea tātou te mawhau whaulolo to ai. That's why we really need to sit down and think again. So se mea tātou te whaia. Whatever we do, E tā ua lea ta mai. it's very important to have a wise decision. Ai sea leanga o lea ta mai. E te ina oe. E whaia ai au whai unga te tau. Because the wisdom will lead you to do a wise decision. Tā ua ia. O le au auna. E ngā lue. E ala i lea ta mai. Sili sili. O tu ina ia te ia. It is very important for a servant to work according to the wisdom that God imparted with them to make wise decisions. Leiti o le ta malo Solomona. I wonder why King Solomon, Whai mele te kamaloa. Ina ua tali atu le atua. O na tali mai leo le atua ia te ia. Wa e whaalongo mai. Wa e whaatonga mai i le nei mea. A ua e le whaatonga mai. Ia e nofo tului. Ai maise o le oa. Whatasi ai maufili. Ai ua e whaatonga mai. Tau lava o le poto. King Solomon, he only cried to God. He only asked God for the wisdom. He didn't ask for riches or any other thing. The only thing that he asked God is to have wise decision, to have the wisdom to do wise decision. Whauta ua o whaia whapei o na e whai mai ai. Whauta ua o Whauta ua o wha ina atu i a te oe le loto poto male matala ua le ai se tasi na mua i a te oe. E le ai ma se isi o tupu. Mai foi e tusa e muli i a te oe. E tusa ma oe. Behold, I give you the wisdom and understanding that no other king before you, after you, can have what I give to you. Le poto le nana tuina le tangata o Solomona. Na whai ai whai unga te tau. Na whai ai whai unga ma wha masino ai le no o le atua. E That tusa is the ma wisdom tala le that tusa God pa ia. gave to Solomon to make wise decisions and to judge the people of Israel. Me foi leo manatu ai le ne fiafi. Ina ia toi wha manatu pea ia te oe. Wha manatu pea ia te oe. I lo soifua o oina. So for tonight, I'm just reminding you of how you live a life as you are living in this world. Ai mai se o lo soifua wha o ngā ina i te tonu o ngā luenga le tua. Especially you serving God, you need to have that wisdom and knowledge. E leo lo poto e te nanu, e leo lo poto
whaona po nei. Not the way you speak or the way that people receive like they have it nowadays. O lo whaatitau i ai. O le poto mai le atua e fua te tau wai ma whaatonu wai le soifuanga a oe a ngai e le nei soifuanga. The word of God is mainly talking about the wisdom from God to do wise decision as you are living in this world. Me foi leo le aingo le tua le ne fiafi. Yeah, the family of God tonight, O le whaamanatu foi lea le upo le tua i ante oe. this is a reminder of the word of God for us tonight. O lea le meo lo tātou ui ai. What we are going through, Lea le meo lo tātou sava vali ai. what we are walking through, Tā ua le poto lea e pei ona tala noa ai le mta upu le ne fiafi. it is very important to have the wisdom as the word of God says tonight. Ina ua tuina fe au le tamalo saulo. When the message go to King Saul, E alo e whaumutia amaleka. they have to kill all the Amalekites. Awa foi o le nuu o lo te te e le atua. O le nuu foi le ana whaaleve lave le atua. Because Le they nuu o le atua. go against God and they were so rude against God. Whai atu leo le atua ia i ala mai le perfeto Samuel. Whai a God Samuel. spoke through the prophet Samuel, Alu e whaumutia le nuu. go and tell Saul to destroy and kill all the Amalekites. Awane i eise mea e whasauina le nuu lea. Don't ever leave anything or preserve anything. Ai se alanga le nuu o lo iei le to sa o le atua. Why? Because the wrath of God is upon them. La le tala. La le mea no tātou maua mai i. And you know what was happened there? O mana whaumutia isi ai whasau mai mea manu pipeti. King Saul killed some and he preserved some, Ato ai ma le tupu o Amaleka. including the king of Amalekites. Sau Samuelu. Whalongo ina o lo whii mai manu. Prophet Samuel came, he heard the crying of all those animals. Whai malita malo Samuelu. Lea fole whitangisi o la manu e whalongo atu iai. What is this? I hear the crying of those animals. Whalongo le tali le tangata le whalongo. Look at what King Saul said. O nai manu pipeti. Ea mai e osi e le taulanga I le atua. Those are the ones that I reserved. It's very good to bring sacrifice to God. Le tangata e le lei le whalongo. The man that didn't Le hear aise God ata properly, mai na I lona mawhauwhau. he didn't have that E wisdom whaatino e le ngā luenga. to do the will of Whai ai le God, whiau o le atua. to fulfill what God was calling him to do. Whai malitala le perfeta. Nau whai atu fo e whaumutia. Prophet Samuel says to Saul, I said to you, you have to kill them all. A leua e whasau mai mea ia. And you disobey and preserve some. O le le mea lea na mana o I le atua. That is not God wants. Whamanatu fo I lea mo I tātou. That is the reminder for us. E le o le mea le lei o le mea tā ua lea. It's not a good thing, it's a very important thing. E le o le mea le lei o le mea sa o lea. The good thing is not the right thing. Awa e ese le mea le lei, ese le mea sa o. The right thing is different from the good thing. Awa a whaina le lei lo na mawhauwhau. Ai le sa o lu mo le atua. If E that le o was le right mea to lea. King Saul, but it is not right according to God. E le o le mea lea na mana o ai le atua. And that is not God was opted to do. Ai se a. Awa fo I o le nuu o lai e le to sa o le atua I lunga le nuu lea. Why? Because the wrath of God was upon those people. Tā ua fo I le tala lea mo oe kalesia. It is important to know this. O ani meo e manatu I ai. Whatever you think about, I whai mo le ngaluenga le atua. better do it for the work of God. E tā ua le ata mai lea. It's better to have that understanding. E tā ua le poto lea. It is important to have that knowledge E whaatino ai le tiute. to fulfill your calling. E le o le mea le lei, o le mea sa o lea. Not the right thing is the good thing. A whai e le lei lo mawhauwhau. If it is right to you, Ai e manatua le lei. but you have to remember, O le ngaluenga le atua. the work is the calling of God. Hallelujah. Me le o le whamanatu fo I le mo I tātou. E tā ua le ngaluenga. This is the reminder. It's very important. E tā ua le au nanga.
It's good to serve the Lord. Ai o le mea sao. O le mea e finangalo iai le tua. But the right thing is that God, that's the will of God. O lau a mio, Your behavior ma mea e te whaia. and Oh, what you are mea doing ia. before the Lord. Whata pena i o tātou tangata. To equip and to Ao prepare tātou yourself. whalongo i le upo le tua. When you hear the word of God, O e au ai au I taimi uma. to develop you and to train you at every time. Tā ua le poto. E tā ua le malamalama. I le upu. Ma le finangalo le tua. Understanding and wisdom is very important to know the word of God. Hallelujah. E le I whaapea na mumusu le nuu o Israelu ina o whatu lai e le tamalo Samuelu ana whanau tama e toa lua i o elu ma avia e whai ma whamasino I tutono le nuu e kei loa oe e le I sawa wali I ala o Samuelu ke le upurtu spa ia saure whi au to ina le nuu mwhai atu fili ma to tofi se tupu mo I mātou e whaia whai unga le lei. E pe e ti ngai le mawhau o le tamalo Samuelu. Ai sea, ono lana whanau. Wala au le tamalo Samuelu le tua e whaimai le tua. Whaalongo I le mea, lai mana o I le nuu. Whai le mea lai e whaimai le nuu e whai. When Samuel called unto God and God told him, listen to what the people of Israel wants. Mea fo lea. Na whaalongo an tamalo Samuelu. And that is why Samuel listened to what people are saying. Po le alava le ti ngai le loto le tamalo o le mea o lo mana o I le nuu. It is not right according to Samuel what the people of Israel want. Ai na whaalongo le tamalo Samuelu. I le upu le tua. But he listened according to the word of God. Whai le mea, nai whai mai e le nuu. Do what the people of Israel want. O isi taimi e, tātou te whaalongo I pe o se mea, e le lei lau whaalongo. Amene. Sometimes we hear something, but it's not right according to what you hear. O isi taimi e, whai e pe o le o se mea, tā ua ia te oe. Sometimes it's not important when you hear that thing. Ai a le lei lau whaalongo, But when you have a potolo good ma wisdom- whau, e whetu na ia. E te langona, se langona, e while mu. Tanga whai mai le tātou mau au tū. A o le whaalongo, But he who listens, e while mu o ia. he will live in peace. E while mu lona loto, You have peace in your heart, mai le fefe foi I se mea leanga. and you will fear no evil. O isi mea sao, ua whai ma vea se se. Sometimes the right things will do it as a wrong thing, Au nisi mea se se ua vea ma mea sao. and wrong thing will make it a right thing. Amene. Whai mea amene pe a whai te tonu lo tala lea. Yes. O lo tupu le taimi le nei. It's happening right now. E oi. O lo tupu. Ina ua, ia ile te le tangata o Iosef ai tutonu o le whale o le tupu. When Joseph was in the palace of the king, Nā tātou te malamalama lava le men tupu. we understand the story. Whai mai na oso whai le tina. Le tō lua po le awā Potifara. The wife of Potiphar trying to attract Joseph. Ele I whea le tamaloa. Ele I whea le tanga o Iosefa. Joseph didn't fail because of what the women was trying to do. Ai po le ale ngā mea sao ngā whai le tama. Ele I alo ai le tūla whono. No matter how right the decision that Joseph did, but the Lord go against him. Na mō lia o ia ma ave whawhare pui pui. He was persecuted according to what the women said. Nā le meolo tātou maua mai le tala lea. Le tāua o mo le tangata e whaalongo le lei. Le What we tāua- learn from here is the importance of when we listen wisely. Tāua o le tangata e le leila na whaalongo. Very important of a man who hear properly. Tāua o le tangata
Na iai le poto mai le tua. The importance of a man to have a wisdom. E le i From toi God. lalo I mea vai vai. He wasn't foul because of the wicked things, Ai nei ulava ina whaafal pui pui. but he was end up in a prison. Ia le tātou te malamalama i whaea ina. Na whaea ina i tangata lea. But you understand when God raised him up, Nā veo ia mo pāle mea i tonu le aikupito. he became a prime minister in Egypt. Le whamanatu fo i le ale upo le tua ia te oe. This is the reminder of the word of God tonight for us. O le ala u whātatau. Whatever you think O le about, ale meolo e mawhauwhau i ai. whatever you plan, E tā ua le poto. wisdom is very important. Ai se a. Why? Ai wā fo i te le whewhe i se mea leanga. Because he will fear no evil. Whaalongo le leifai mai e whano le nuu. Whaomatia le nuu. Pe ale ai se malamalama. People perish when they have no understanding. Le poto lea. E mo o mia mo i tātou. It is very important to have the wisdom E tai ai oe. to lead yourself, E tai ai au. to lead myself Au tātou iai li ngaluenga le tua. while we are serving God in this ministry. Ale sia. Church of God, Awane ngalo ia te oe. the word reminds us tonight, O le upu fo i lea mo oe le nea fiafi. and this is the word for you. Pe lava no whai atu le taimi o sola. As I said earlier, A umaloa mea na umai. Umaloa. when I finish, then I will finish it. Tal tonu fo le nea fiafi. Wanga le atu le tua i lo loto le nea I fiafi. believe God bless your heart tonight. Ala te talo le nea fiafi. Ia whamanuia oe le tua. May God bless you. Whamanuia le upo le tua le nea fiafi. E le soafo Yesu. Amen. In Jesus' name, amen. Just give another hand of praise. Hallelujah. Hallelujah. I got some few very important things to elaborate tonight as well. Yeah, toi tau sosoni atu le upo le tua le fiafi. It's something to do with our listening. E se le tau o le tātou loa o le fionga le tua. And it's something amazing tonight Pe o le tātou whaalongolongo le fiafi. that each and every one of us have ears. Wa o tātou umalava i o tātou talinga. Because you carry your ears with you. E whea lua i ma ave o talinga. It doesn't matter wherever you go. Ko whea le mea talu i ai au talinga. You take your ears with you. Ia ele ma whaina e alu ai tu au talinga. Because you never leave your ears at home and then come to church. Ele tu ua i whale ai sau le lotu. So when you come to church, Ai sau le lotu. you have to listen with the ears of E taulana somebody e that whaalongo wants e to langona e ala i hear au from talinga. God. I le upu lea le atua. And listen to the word of God A le upu lea le atua. will change us. E sui ai tātou. It will develop us. E whapenana whai ai mea le leia i tātou. And it will mature us E whaamatua ina ai in the tātou. things of God. I mea le atua. That's why have to be very careful Mena e tāua ai tele lo whaai tete. with the things that you listen to. I mea te whaalongolongo i ai. Your friends Ia wō. that are very negative, E whapenana ese a la tō manatu. your friends that are gossip, E whapea te whaita tala. and your friends that do not love God. Ia maha wō e le te taina fia i le atua. But you listen to them. Ai la te fia te whaalongolongo i ai. Your friends at school, O wō i le aonga. your friends in your workplace, O wō i ngā luenga. each and every one of them will say something O tangata ia e whai mai la tō tala i ate oi. that will contradict with the word of God. Whapenana te te e le upu lea le atua. And we have to be very careful E te tau ai ona e whae tete. with the things that we listen to, I mea lo e whaalongolongo i ai. because that's a thing that will develop us too. O mea i o le a fia ai oi.
That's why we have to listen to the word of God. Mea nā tā ua ai lo whaalolongo i le upo o le atua. Listen to the testimony about the goodness of God. Whaalongolongo i tautinonga i le lei o le atua. We have to listen to the things that will develop us Whaalongolongo i mea atia i ai tātou. to become like Jesus. Ina ia whapena avei tātou e pei o Keriso. Amen. Amen. So it's really good to listen to the things of God. Tā ua tele lo tātou whaalongolongo i mea le atua. That's why we have to come to the house of God. Mea nā tā ua ai lo tātou o mai le whale o le atua. This is where you hear a lot about Him. Wa o le tātou whaalongolongo i mea tele whātatau i atia. When we talk about God, Wa tātou wala au i le atua. we talk about the powerful and the most loving God that ever is. Lo tātou talanoa ma tātou wala au ai le mana ma tau tia ma le alofa o le atua. And we need the wisdom from God A tātou wawa ai ai mea ia. so that we will know how to listen to Him. O le tātou loa le ma tātou malama lama. Because in the world today, I le lalo langi ma le sio mango i there's ai so mea. many voices. Tele tu ai ngā leo. And a lot of these voices, Tele o leo nei, it's not from God. e le mai le atua. It sounds like God, E whape i e pei o le atua, but it's not God. ai le o le atua. They're full of deception. O le matua tele le tau whaasesei. It leads you to destruction. E whape nana tai tai ai oi le whaaleanga ina. That's why you need to hear the word of God Mea nā tā ua ai lo loa le upo le atua. and know the leading of God Ma ei loa le tai tai inga le atua. so that we will hear God Ina ia tātou whaalongo i le and what atua. God wants us to do. I le mea e mana o ei le atua tātou te whaia. Because when you understand the voice that you're listening to, A wai te malama lama i leo te whaalongo i ai. you will be able to do accordingly Ona e mawhai lona e whaia, to what the voice is saying to e you. tusa ma leo i na e whaalongo i ai. That's why we do a lot of mistakes Mea le tele ai le tātou sue. with a lot of wrong things we do, you know. Telo me se seo tātou te... Because we're listening to the voice that is not good. Mo tātou whaalongo i leo e le sao. But we have to listen to the word of God. Ai tātou le whaalongo i le upo o le atua. Amen. 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 Because the word of God will change us. Wa le upo o le atua e sui ai tātou. There's a lot of verses that I would like to share with you. E tele upo e whapenana fia whaasoa i ante oi. But I would just like to this verse. We'll just put this up, you know, Hebrew chapter 2 E pelu nu tā upo e lua. and in verse 1. I whai upo mua mua. Hebrew chapter 2. Hebrew chapter 2. It goes in someone like this. O le mea lea, e te tau e ona atili ai, ona tātou nau nau I mea o tātou whaalonglongo ai. Ne I te a ese I tātou ma nei mea. Therefore we must give the more earnest heed to the things we have heard, lest we drift away. Whai mai, o le mea lea I atili ai. Whamei ia, we must earnest to hear. It means that you have to have an effort. E lo whapenana i ai se nau ta inga. You don't just come and sit and just listen. E le na lo sauma e nofo ma ia te le whaalongo. You have to have an effort to listen to the word. E te tauna i aiso nau ta inga e te whaalongo I le upo. The reason is this, Ona le mafua anga le nei. because we will not drift away. A wā e le mawhai e ona tātou Say, se e ese mai le upo o le atua. amen. 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 We need to listen to the word E tā ua ona tātou whaalongo I le upo. and the things that we listen to. Ma mea tātou te whaalongo i ai. Amen. Amen. Because when you listen to the word of God, A tātou whaalongo I le upo o le atua. we will not do what the word is offering us. Ona tātou le whaia no mea lo whai mai ai le langi ai tātou. We will do what the word says. Ola tātou whaia mea whai mai ai le upo o le And atua. when the word says it, A whai mai le upo o le atua. that settles it. O le mea nai ngata ai upo. It doesn't matter what the word is saying to us. E le taun tātou whaalongo I mo whai mai ai le langi. We have to listen what the word of God says. Taun tātou whaalongo I le upo o le atua. We have to be very careful E te tau ona tātou whae te ete. because sometimes the doctor will say to you, Wa nisi o taimi whapea mai ai nisi o tangata. and the doctor will say to you, you have few more days to live. Whai mele le fo mai ai te oi, toi na yaso le ola ai. And when you believe those words, A e whaalongo ma e tali tonu I upu ia. your life is counting down. Ona whai tauina le o waso. But when you listen to the word of God, A e whaalongo I le upo o le atua. the doctor's words are facts. O upu le fo mai ua na oni upu lava e.
Ele sao. Esau. Esau. Yes. Because that's what the X-ray is saying. A wale mele le fai mai ele fa atale na fai. It's just the facts. Wa na oni upu e fa pe na tau mai. But the word of God speaks the truth. A ole upu le tua o lo ye le moni ma le fa mahoni. Because the word of God says, through his stripes we were healed. Fai mai le upu le tua o ona fa lava lava o tatou So malo which word are you going to listen to? O le upu le na tauna tatou fa longo Is it the words of a doctor or the word of God? O le upu e le fo mai po le upu le tua. You have to choose what you're listening E te to. tauna e fili po le upu te Because fa longo if you take what the doctor says, A e fa longo le upu le fo mai. soon you're going to be dead. Ona o mai le o le oti a te oi. But when you listen to the word of God A e fa longo le upu le and tua. have faith in God, Ona fa penana ye le lo fa tua tua i le trusting God tua. according to his word, Wa e fa longo mai fa tua tua e tuso la you no. have many more years to live, Ona my e toe friend. o la i le tele o tausanga. Hallelujah. Amen. That's why we have to listen earnestly Mena e taua i tele lo fa longo to longo the le le. things that you listen to, I le upu le te fa longo ya. so that we won't drift away from the truth of the word, Ia aua nei se ese oe ma le upu le tua. but we stand in faith E tauna e tu la i lo fa tua tua. according to the promises of God. E tu sai ma fola folanga o le upu le tua. When God says you are blessed, A fai mai le tua wa e manuia. walk like somebody that is blessed. Hallelujah. Hallelujah. When God says you are joyful, walk around that somebody looks like joyful. Ma ai le tangata le o tafol tangata i le oli oli. When the word of God says that you have peace, A fai mai le tua ia te oe le fi le mu. like you have heard tonight, Pena e fa longo i le fiafi. you have to look like somebody with peace. E te tauna atangia mai o le iai le fi le mu ia te oe. Amen. Amen. Not with a frown on your face, E tau mai o folinga. like you don't have hope. But you have hope because of the word. A wai iai lo fa moi moi ono le upu le Be tua. careful with the things that you listen to. Ai tete i meo lo e fa longo longo ia. When somebody discourages you, A fai ni upu fa pena na fa to i la lo yo e. just say, this is not your day. E lo le mea le tauna e fa Because longo I'm ia. not going to be discouraged. O isi mea le le le. Because my God is full of hope. Wa o lo wa tua o i o le tua And mau I'm ai. putting my trust in God. E tu samla na fionga. Hallelujah. Hallelujah. Listen earnestly to the word of God. Fa ta ua lo fa longo longo le le lo upu le tua. The reason why you're like that, Mafu anga e leo na e fa pena. because you listen to the wrong things. No we fa longo longo tele i mese se. The reason why you're not joyful, Me le ne e le oli oli. because you listen to the wrong voices. Se mea te fa longo longo ia. The reason why you're not having peace in your life, Mafu anga e le ne le se fi le mu lo loto. the reason why you're so motivational, The reason why you're so poor, poor. because you listen to the wrong voices. Se mea te fa longo longo ia. Your God is the richest God ever is. O lo ta mau le tua ta mau a inga i me uma. Jesus died so that we can be rich. O ia o le tua e ta mau a inga i me uma. You have to listen to the word of God. E tauna e fa longo le upo le tua. Hallelujah. Hallelujah. You have to have joy, happiness around you and in you. E tauna ia le oli oli o le fia fia i Because stanu ia that's what the tai. word of God says. Wa le upu le tua e fai mai ai. You have to be so powerful in the word. E tauna e malosi le upu le tua. Because that's what the word says. Wa le upu le tua e fai mai ai. Be strong in the Lord Ia e fa malosi le tua. and in the power of his might. E tu sa o le mana o lo You're not a Matautia weak ya. person. o oi o le tangata me tautia. You're not so weak as people looks at you. E tauna vava ai mai tangata le tautia o le tua ia You te are ai. strong because your God is strong. E malosi ona e malosi lo tua. You are powerful because your God is powerful. Wa e matautia ona e matautia lo tua. You are blessed because your God is full of Wa e blessings. manuia ona lo tua e tumu i And you manuia. are the most blessed people walking on earth. O e tangata manuia o whelua i le Because laulangi. that's what the word says. Wa le upu le tua e fai mai ai. Hallelujah. Hallelujah. That's why you have to listen to the word. Mena tau ai lo fa longo le lo upu le tua. It's not about a man's idea. Ele tu sa manatu le tangata. It's not about a man's good words. Ele ono ni mafaufaunga le leo me But la. it's about the word from the mouth of God. Ai tu sa le upu le tua.
This Bible is the Word of God. O le fionga le nei le tua. All things about God is about in this book. O mea umai whatatau le tua o lo te And when tono you le listen to what is written in this book, me ne tau ai le tatu whalongo I mo tu you'll sia le never go wrong in life. e le mawhai ai o na whaseina oe. You'll have peace. Ia te oe le file You'll mu. have joy. Ia te ole oli oli. You're going to be free. E te ole saulatonga. You're going to be healed. E whatumuina oe. And you're going to be blessed. Whapenana e whamanu ina. Why? Aisa. Because the Word says so. Ono le And upu o tu sia I le fionga le you have tua. to listen to the E te Word tauna e whalongo iai. and do what the Word Ma says. whai le me whai mai ai le So upu. that you will be free. A e sauloto. So that you will be happy. Ona iai le o fia fia So ia that te you oe. will have peace. A wawa iai le file mu. It's not what a preacher says, Pei o le mea whai mai ai le whai launga. but it's about what the Word says. E tusa ma le mea na whai mai ai le upu o le tua. It's not about what a prophet says. E mea whai mai ai le profeta. It's about what the Word says. Whatatau le mea na whai mai ai le upu o le And tua. when you trust the Word, A e tali tonu le upu o le the tua. blessings of God Whaamanu ianga le tua. and the promises of God Ma fola folanga le tua. will never be drifted from you. La le ma whai o na se ese moe. Because now you take the Word, A wao le wa e tau sia le upu. stand on the Word, Ma e tu ai le upu o le tua. trusting the Word, Ma e tali tonu i le upu o le and do tua. what the Word says. Ma e whai ai le mea peo na whai mai ai le upu o Not le just tua. listen to the Word, Le na lo whalongo. but do what the Word says. Whai le mea lo whai mai ai le upu o le tua. Hallelujah. Hallelujah. Just stand up and give a hand of praise to God. Lai mai Amen. ma ave lau pati a te ia le Hallelujah. fiafu. Hallelujah. 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 It's all about the Word of God. Whatatau lava i le upu o le tua. If you have a problem tonight, A iese mea whaafitauli a te oe le fiafu nei. the answer is in the Word of God. O le tali o lo i le upu o le tua. If you have a problem tonight, O ani whaafitauli le fiafu nei. the Word will say you are free. Whai mai le upu o le tua ua e sao loto. The Word will settle everything. O whapenana tu sia i le fionga le tua. I was preaching this morning O la unga le nei tai au. to one of the churches, I le tasi o e ka le sia. and the message that God has given to my heart, A o le whiauna mai e le tua i lo loto. it goes like this. E whapea na whapea mai. In moments with God's favor, I taimi o whapenana i le alofo o le tua. it will change your life forever. I whapenana sui ai lo soifua e whaawawau. A moment with God's favor Taimi i ma le tua. will change your life forever. Whapenana sui ai lo tangata e whaawawau. If you're going through life, O a mea te ui ai leo langa. seems that there is no hope, Mea whapenana ngai mai o pau le isi wha moe. but a moment with God's favor A o lo taimi i ma le tua. will change everything O forever. le a sui ai mea uma e whaawawau. Because God never changes. A wa o le tua lo iei le tau. From yesterday, Ana today, nafi. and forevermore, E whaawawau. He remains the same. E tū mau lava o ia. All you need to do, Pau lava leo le mea te whaia. trust His word. Tali tonu i lana upu. Because His word A wa o lana upu. is speaking to you. O lo tala no atu ia te oe. This is a letter from God. O le tusi lea mai le tua. This is a letter from heaven. O le tusi lea mai le langi. Take it by faith Whapena le tusi e le and whaatutu. believe what it says. Ia i o whapea mai ai. And everything will settle forever. O whapena lea na taunu uina la. Whataunu uina Because leo. with moments with God's favor I o taimi ma le tua. will change things forever. O le asui ai lo si o manga e wha. Because His promises O wa ona folfolanga. will remain the same. E tū mau lava lea. Because you are God's favorite. O wa o You oe are o le wa lo God's whaina e child. le atu. You are God's daughter. O wa o oe le awhawhine o le atu. You are God's sons. Oe o le atali o le atu. To Him you are special. Oe o tangata whapitoa I luma o le atu. Just listen to His word Pea e whalongo I lana upu. so that you can hear His voice. Mai la ngona lona siu whafonga. He will say to you, Mea mai a te oe. whatever you're going through, O a mea te ui ai. I'm with you as well. O lo iai whaatasi mo oe. Because you are my child. O a oe o lo watali. And I will never let you do it alone. O te le tu ua oe. Because I will never leave you nor forsake you. O te le tu ua oe. O le tu la fo ina oe. I'm going to be with you. O te lofo ia te oe. Those are the loving words. O
O upuia le tu. from the one that created everything, O ia le na mai me o mai ata. including you. Fa pa si ai mo. And one day you're going to face him, E le so fa pena na e va ia te. and you will say to him, E fa pena va va ai yo na fong. and then you'll say to God, E fa pe atu le ia te ia. thank you Fa fitai. for what you have done for me. I me na e fa ia mo. Thank you for what you've done for my Fa family. fitai me wa e fa ia mo. Thank you for done things for my Fa daughter. fitai and tele my me son. na e fa ia mo la fa. Thank you for giving me a good family. Fa fitai tele no fa ma. And I will say to you, Fa pe mai ia te. in moments like this, I want just to sing you this song because I love you. Hallelujah. Hallelujah. Moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. Sing it again. Kasi may tayo loloto. Moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, You're just singing the song. Tatu pe pesel ni pesel. A conviction from your heart. Fa pena na tala lo mai ai tato. You know that you love your Lord, Le lo fa moni leo le atua ai tato. that you love God O lo fa ina ai tato. for what Jesus has done for us. I mea na fa ia le atua mo tato. Just say these few words with me. Father God, Father God, I love you. I ask for your forgiveness I ask you for forgiveness for not taking heed to your word, for not taking time for your word. for not taking time for And Father, I'm asking of you tonight, Father, Ask you I yield myself to you. I yield myself to you. Give me revelation understanding Give me
revelation and understanding. so that I will love your word, I will love you. so that I will know you more. Just come into my heart. Come into my heart. Be my Savior and my Lord, Be my Savior and my Lord. and be with me Be with me wherever I go. wherever I go. I love you. I love you. In moments like this, In moments like I will give this forever, keep this because forever. you love me in the first place, and I'm giving my heart to you. Give you my heart. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Mulmuli ay upol le talo le yelo utua. Elielo utu. Famangalo ya cha. Famangalo ya. Tele taimi wo fale au ngaina. Tele taimi wa ufale angai. Ona wo famai mawina. Wa ufama mawi. Ona le ava no wa umo oe. Ono le avanoa umo. Ala nei tuasu. Nei tuas. Wa ya wa o ya cha. Wa ya wa o ya. Ya o falongo la u. O falongo ila. Faalu lo taimi la u. Faalu lo taimi la. Ina ya o lo ai oe. Ina ya uloa yo. Fa tailo walofa. Faftailo wolof. Malo wanga le le. Malo wanga le. Fo ile vi inga ya cha oe. Fo le inga ya cha. Ona lo swafa. Ono lo swa. Uvala o twai. Tu fatasi ile o ave sa kwati ateya. Arena le. Fa fo ile lo inga mla fatai ateya. Fa pe atu ile tu ayangile matang. O fa fo ile lo nganga le. Moli moli ai o lo fa anga mo 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 ile mo tu. Ono lo lo fa. Fa mo ile lo swafa. Au fa ma o ile. Ole matangi,
whaia lava le mea ngai atua. E tusa malo whingala. Le mātou walau. Manuia le nei mai aso. Tā penanga tina mo le rātou wha moe moe. E le whalinga o le poto mo le wha uma mai lau whia. Whanau ia ongalo mātou le ia. Leo leo i o rātou mawhawha. Tā ofi o rātou loto ia taoe. Na ia rātou loa. O le poto ngoni lo mātou le ia mai lau whia o la kone. Le mātou walau. Lau whamalolonga mana I tono lau ngaluenga. Leo ngai na le nganga o le mai ma wha mai e mātou te tū e u whamonianga e ala whamalolonga. Nai Sauniga, ua whetau sanga taruai e ala I u whalavalava lo mātou li. Whaleo ngai na ngalue ngalwhiri e mātou te tū le manu malaua e mai e mātou. E ala ia tau e ke riso Yesu. O ame ua whaia le nei asu. Whatawhaitau langa I whia na langa ina le manu malo. O mole mole atu I au luma lo mātou le teo whangana au. O le mātou nganga ma le loto whawhitai. Ia tu ma watu ia te oe. A wai ono mea I te tau lau rufia. Se o le mātou pati lea ia te oe le ne tuas. E whamanuina e lo sua. A wa oe lavo le atua le lei. Oe lavo le atua tamā, le atua le alo, le atua le nganga sa. O mātou walau e ala atu e kiriso Yesu le mātou li whano. Ai ala langa ma le leo tele whanau le atua. Amen. Si maulunga mai lo a tasi lua tolu. To God be the glory forever and ever.